Sister, you know, try those. Bira. Nani wa Bira Noha? Akantora na Elizabeth. Sarah Namyaro, or president wa Uganda Private Midwives Association, yahiga abashaija n'abakazi na munonga omu bwire bw'okukozesa abiti okwonsya ngu abakazi boona bakuba bazaire bashemereire kwonsya abaana na munonga emyaka 2. Tukubiriza bamaama mwenna abali embuto n'abo abazadde kubanga namwe abali embuto tumanyi nti ekiseera kigenda kutuuka mufuuke bannakawere muzaale okuyonsa abaana bammwe. Okuyonsa kukulu nnyo ku bulamu bw'omwana olw'okuba nti maama bw'oba oyonsa omwana kireeta omukwano wakati wo n'omwana. Omwana ono awulira nti alina obukuumi eri okuva wa maama we ate omwana ono era talwalalwala. Ogu yasaba abakazi benda okutwara okwonsya nk'ekyomugasho munonga ahabw'okuba okuheereza omwana amashereka nikimuyamba kukura gye kandi n'okwongyera akakwate akakuba aine ahari nyina na n'okukyendeeza okurwararwara kw'omu baana. Kugamba ku bamaama bataagala kuyonsa nga mwe mulowooza nti okugabirira abaana n'amata ag'enjawulo ag'ebisolo oba mbuzi oba nte tewali kirimu biriikiriza nga mabeere Katonda ge yateekateeka. Vitamini zonna ze munoonya mu byokulya ziva mu mabeere. Amabeere fulasika ebeerawo essaawa yonna nga ntegeke nti omwana wakaabira oba osobola okumuwa ebbeere. Ogu yarabura ngu omwana takashize emyezi 6 tashemereire kuba naaheebwa ebyokurya kureka yaba arwaire kandi amaizi nago tigashemereire kuba nigaheebwa omwana ahabw'okuba ekyenda kye nikiba nikitebeekanisiza amashereka gonka. Omwana tomuwa kyakulya kyonna nga tanaweza myezi 6 okuggyako ng'alwadde n'omuwa eddagala. Naye bwe kitabo ekyo kagabeere mazzi ekyenda kye kiba tekisobola kugenda mu mmere endala yonna okuggyako amabeere Katonda ge yategeka. Okurugira Namyaro, abazaire bakuheereza abaana b'amategente nibabiihaho omugisha gw'okutunga ebiriisa ebirikubayamba omu kukura gye. Amata gano amalala tetujja kugamba nti mabi naye tetwagala nnyo mugawe baana naddala nga tebanaweza myezi 6. Ogu yagaruka yarabura n'aha nsonga ya stress erikureetwa na munonga omu bashaija batarikuhwera abakazi baabo ekirikureetera amashereka gakyendeera. Nentwala omukisa guno okubiriza abaami mwe mukwata akati akasooka mu nsonga eno ey'abakyala abayonsa. Abakyala bwe baba tebafunye obuyambi kuva gye muli tebajja kufuna mabeere gamala kuyonsa baana baabwe. Banura Stella oli omuzaire nawe yashobora arugendo rwe olw'okwonsya. Gwangu gwokubanza nkaza nkyali mwana muto naye omwana wange kanimwenda naye obunahike mu irwaliro abasawo bangamba obuna amaze kuzaala bangamba omwana guma n'omuha ibeere ndiza amabeere ngaiza kwija nimugamba musawo ninyonca naye amata tigarikwiija kurungi angamba nigaiza kwija mu biro 2 gali gamaze kutandika kwija era kanayonka kurungi mu ebyo biro 2 bali bandagira mu irwaliro mukanatandika kunywa kurungi ebyokunywa nabitungaga mbuhire era omwana akamwonca mpaka omwaka gumu n'ekichweka. Kazi okuguma n'obonsya abaana baabo biihireho eky'abandi abantu barikuteekateeka. Abandi nibaga amabeere mugasereka naye mumara kuwonca kutandika kuwonca mugaiha intugarwa mukyero kokutukwenda ekyo kyonga nicyo kyakoraki nekyatalimu kyantalibanizaga naye ubundi nosweka abantu balemeggarura mu amakuru agagasha kwa Ivan Nyesiga abwa Tayari West omuri Kampala.